Okutendeka oku kutebeekanisibwa aba United Nations Development Program bakwatanise na Uganda National Chamber of Commerce and Industry. Abajwekyerwa barengere 50 okuruguma bitongole bitari bimwe na bimwe ebirukora eby'emishuburo nibo bashikira kutendeka oku. Brown twebaze omwe habatendeka bakuru mu mushomo ogu nagira ngo haruho emigisha myingi eyo kushubura konka nicetenga abashubuzi kumanyisibwa kurungi. First of all, bamwe bakabere kurga traditional method yo jamba producing ebintu byine value addition. And kaino manyati turi mu nsensya yo kugira ngo tokaselinga ekintu. Koko twatuguzaga ebintu kare okwata pump ekihaza no kimanya. Okwata ekihaza okitwara mu katare okiguza. Hati ne cyenda ngo oyege okorasa kuchita mu cyoma kikaprocessinga kikakuretera muki ekihaza za kino value additions maybe kine mu nutrients zensya ziri added rero abantu bakashemerwa consumers bakwenda kukigura bakatunga mani go kukigura. Elazima sinatumanya orukwebembere mishubura har district ya Kabare nashaba abashubuzi kugire batereza babane benda kwasa omemishuburo yabo. Twineho buzibu omu Kabare district bwo kushanga abantu bitu bingi bo bire barakora business ziragenda mu misho konkati bine information ninga shiti bine amakuru ago basize kubayamba omukuru akuranisa business zawo. Abacara nko kuwabareba umuryo gumushomo ogutwagira herizoba ogwa tebekanisibwa Uganda National Chamber of Commerce bino mwete kuguma obutosha nibija omuruterane nko rukwegesibwa kugira ngo bongere omutindo aha binte bibari kuhinga n'aha binte bibari kushubura na kukira munongabo abari kongera omutindo omubihingwa ebitwine omuri Kigezi. Remember vividly, or you might be aware that in 2018 heads of state sat at the AU and conceived an idea of having one market that has over 1.3 billion people. So they discussed how the movement of goods will be within the continent without any barriers. Tima mnonga ahabu kutwereka obutale obuliho obuturi kubasa kuzamu obwa cross border ninga shobuli international konka twine ekizibe kiri kututera mukono kiri kutuma tutaza mu ryo butare okukira mnonga okutunga akamanyiso akari kwereka ngo ebintu bite bituri gukora birya harurengo oruli kwikirizibwa kuzo mu butaro bw'ensi yona. Abantu abarengere miliyoni 30 nibo barkwija kuganyurwa omuntebekanisa etwireho kutungura emishuburo muri Afrika kandi ababona nabo kurugo mu bworo. Amakuru agagasha kwa Job namanya.